Shoni mutai rinani bagai rang thumlai mungki tingai unnanglai thanglai Vishalgor bypass alungni yogui phanai Manikini Shekpur mungni mamlawo kerengjak rokni mungui tabu khebile Vishalgor bypass amjayo Shoni mutai rinani bagai rang thumlai mungki tingai tongkosong lukurokno domrok somrok jor jabardasti khlai rang thummani kokse jamum lukurokni kogungkha rang riya hingkese bori khoboi buma bodol lokno sikri sokro khlaijagai tongo orfnangai tongo apati mungrok saboi onanglai thanglai Vishalgor bypass amjayo एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং